ad algomenna kurmati efa miwani ashura duwas ashura duwahaki muharram mahuge dihewana duwas mi duwahaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ma nabiyya Musa alayhis salam fir'aun ge kiban salame kurabi duwas ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam madina hijre wadagin iru madina ga yahudin miduwahu roda hifa ulun emihum bes Musa alayhis salam salame kurey kam maccan Allah subhanahu wa ta'ala shukuru kurmu gotun roda hifa ulun ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadis kurabi ana ahaqqu bi Musa minkum timan kale faanu tibame hunna bure Musa ge faanan awla kam ma bode ege mane ki Musa ge faanan libunu niyamataka shukuru kurun yahudi nabure awla kam bodu egam wani timan menne ebahi muslimunne ei algon menne ki Allah subhanahu wa ta'ala fonu vi huriha rasul be kalunna ekalange bawa levvi huriha fottaka iman ba bay den ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam edohuga roda hippevi adi mistakunna roda hippewma amur kurev miduhuge roda hifmuge dharmaya sawaba behe gotun ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam a suwalu kurevum ekadefan hadis kurevi ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu timan kalegfan Allah subhanahu wa ta'ala hadratun edi wada gannome ispe gosfawa aharuge paafata fusswa devum ehmenge kamaki ashura doge rodage dharmaya sawabaki veethe gosfawa aharuge faafata fuhevigen diu migotan ammokon faafata fuhevigen da wahaka asawani aharuga kureifawa kudi faafata eheni bodedi faafataka ki e faafataka wakin khasako tawbawan jehe faafata ei yumla gotegga kudi faafataka ki engien na neengen kure huri kantatta ega adade ginafaro mihunnaka neengen names bodedi faafata ki kom mihekaves tiwanna mina faafeka aragen fawaneka enge kantatta ehwima en komme faafe kives khasako e faafe tawbawan jehe kanta kudi faafata egota khasako komme faafeka tawbawan jehe gota onnakamuga wanama ekam wani insane warabod takulifaka eheni gina kantatta ki ekankan kurewunkan nuata kureifa wikamuga winames ekankan handanu neti goswawa kantatta ehema hagigatuga warabodu niyumate en aharuduga weifawa kudi faafata fuhevegen diumaki hagigatuges warabodu niyumate wara rangalu furusate algon menna kurmati fa miwani buddhi warinnaki mifada fursatoge beenun emme heyogotuga hifami ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ashura duga roda hifma amur kurawwafa yahudinna tafatumuge gotun eduwahuge kurin edduwas nuata fahun edduwas hifuma amur kurawwafa eke fano hadis kurabi timan kalege fano duniyega hunnawane nama anna aharu nuwana duwahu roda hippeimu egmaniki nuwana duha dihwana duwahu roda hippeimu mifada munasabattawge heyokama mifada dostakuga kuruma man nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge farapulum warudu fawa amaluta timage gatimage mihunnasha timage ukorinnasha tima danna mismihunna for koddi mifada heyokonkon emihunna handan koddi ebbe kanebbe kan heyokon waage rumaki mifada munasabattawga algon men samaluwan jehe kame erun timaya eduwahuge roda hifmuge dharmaya sawaba libe fadan timage sawbun anekaya ekan angadi fikamuga wanama timage engumuga matin anaka roda hifa fikamuga wanama ege dharmaya sawabus timaya libigen daane ehem wima kum befulakos mifada munasabattawga vihaves gina bayaku lavva ni alukon kuruweto baro aluwa heddewmaki algon menge islam mujtama terega mifada munasabatta faaluwe engi heyokomge duwastan emmenna engi faaluwege engos mujtamaga heyokan negifa onnane sawbe wasilate ehem wima islam mujtamaga mifada komme duwahe wanjeheni emmenna ves miduhaki ashura duwaskan engi emmen roda hifa emmen roda tibe duwahekkamuga miduwas wun ei emme ekashigem wa gotaki me duwahuge rodeki sunnaten ei wajibe ennun ehen namas me sunnatuga algon men islami gomuge emmeha mistakum baariwe ulumaki hagigatuges riveti wegemwa kamek ekamuga komme muslimako ane muslimaka nasehe terumaki muslimege haishitun kom mihige macchaves oy kame